Ni nagalenga JSC ka Umuat Hydroelectric Project ni lawan mikmat banyak dunya ya Chief Minister te nakaleng Chief Minister ngilade banyak keren bat persngau ya ka jingya jungi ha baro arteli ki district kiba na kaleng ma konrau block bat nakaleng jungi kiba hab seni showroom jongka amrem block ki ta kumga darang ilka nila sak tak jur se hadin bala adat ban shenaya ni ko project tenaga liang jong Chief Minister ula ayingi kita ka jimpen sai ba unsap pet sakmi bahaya kene ka project ban ngi demand ban ngi pensngawi iba de ban scrap ba kene project namar ka ta sibuna ya ka yo ka kot ka jigim jungi beri satai kathan nasa nang ru ka hi nasa rum ka ya ka beri ka khandau ka ya ki tourism ka ya ki doum bat ka hi ka mariang ni berapa wei te nagalenga GSC ni demand ban scrap ni project bat Chief Minister u lakular ba un pai nkmi halor gane ka jingdawa jungi ta kumda kadon saka kani ka amksar kidon saki gue gizi project ke ba ka sarkar ka kadon jithmun pantrai nang ni sikma amya ka ban keren sai bet ban scrap long ka impat ay ga yengi garanti se ban polar ndrai ngi demand bet ban scrap igri project te mairu ila kular yengi ba in pai nkmi halor gane ban discuss lam margi officer jongka like jongka electric department Ami tengi sini abe ka leadership jong kadu Chief Minister ma sega iga decision ji ba khadu ka digatai ami ngila sini abe ka leadership jong Chief Minister rangkat bat ki MLA jongi ngila imkhwi lenti ba ka ke ba kinila persya ing kipat ba second up kin skam yangi namar daki hajar daki spangun kiba persya halor kan project kejing ada hi kata ka Star Cement ba kanika Umuat Hydroelectric Project nomor ka Umuat kadika ba kerpang ani fi ka balabna 6 nomor Chief Minister ukubur ba ka tourism man penduk ya kate unam penduk nomor ukwa hi gini arteli ba kin kiu kan long ka tourism bar karep riang kadika thong jong Chief Minister juni Kasarkar, okay. Tang pada long nakaliang cungi, lada kasarkar kesngak ni long bayaki bakin pensangan asyik sendang. Namarang ila sutu, ba lada kidan long kan dai ka cingdu ya ka cingim cungi sirta ka cingim cungi baro hakalawai ma. Habaya dai kena tourism te kidan wi senang gamba arfo teli kita senang di bakta ya tourism. इसका से हिल्स कट कुम्बा केला penpau magi apoka to ka ia report ka bagi kanmi ki kedong to ka don sipau tali andai kat kum ka cintip ke changi ka poi khatwai khat